tau tolu me whanatula, mo whaianga, mo whakatuku whaholo. Lia ki au pito ia, maranga tuku whaholo. Ako tuku whaholo, hiwa tuku whaholo. Mea koto te tau whai tuku whaholo, whaosia. Te tau hiki ki o longa me tau whai e mea koto pe, i he pāra mo iwi mo malo i o lau mali e. Amen. Pea koi siasi koe ni e tupu o tokarahi. He koi siasi e ni e whakahaha ai e otu ahono i vi. God will manifest His power in this church. Ya que que voltou quando tá bem para hai tu com a mulher. Tá tupu haki mga sasi na tau alu haki ai. Kaya me fa hoi fomo fa popo e otua. Pepe motor ko au pe ko fai me ko ya. Kata ko au ya ko ya. Ka kai ki ha ko fra atai otua ki le fai. Kau se tawa ko ni taha ko to pe la vale tawa ko ni ke humo ta ka kai se fine ko ngawe la marie o malang ko taange ke foi la ko ni a ula korinto a paula pa ko e kuwa ko naki ko umaha e kumalanga na ikai fa ya ke ngai le fa ka le ole o poto. Kana e whai ake e whamo one lau maari e mo i pe mafi. Ko hui kani oa nā tuho mo lo tu he poto e tangata ka i he power of God. Tā ko tau hawe ki tau tōru o whakasten pe ka kai ia i he poto e tangata. Pe ka mata lewa ke alua tonga pe koe maman ko e ni ki he poto e tangata. Amen. Amen. Kamata lewa he kai te whai se kau ko se ai hao matai toki. Tatau pe ia pe oku ha. Pe te maranga ko he iwi pe kua maha ke mo ui pe kua atahe toki lao pe atahe ngā ue e whakahai ve o tua ke he pegi ke matai toki koe. Matau toki hau lewa maranga o uke kakai o omana ke hai iro roloto tawata mai o ave kakai o tuu he poto kai ke tuu he pāma mo iwe o tua. Tau fia he fofora. Ka tau tanga takape ko tau tairo. Tau aua tau kakai koe masiwa iwe. Koe maranga ko tope ko pau ke pou ki ai o tua. Tamai ko mea ko tope pau ke pou ke whamo oni e lama ale oi o tua afia ngahia mea whakaafo ngahi mana ngahi whaioma. Kai ke asi ha pou ia me o tua whoketi au pito me mamatai. Au pe hea e pe te tau tuma o e pe o hoko ki siasi 12. Amen. Do you want to have a 12th church? No. No way. We want to have a giant. Pero tau become a giant. Ano inga he tau ame kakai ke me totonu ko power of God, not the mind or wisdom of man. Amen. Tau fia. Tau e tau tupu hake pau anua hake anga siasi. Toi alo ngawe he siasi. Koe pe he, koe foi me a pe. Koe, taimi koe, ko te mara, pe vahe mai ke mara. Pau toki alu ki lai pe li, o kumi mai ai u encyclopedia, pe koe u dictionary ko ngawe ake fukau filosefara laki me mamani koe. Pe wanga hiki mai na ume a o whalewa malanga. Kai ke whanau au hataha ukawa malo mai ko talia sisu iho e malanga. Kau malanga de lei pe au, kau kai pe ka me ai alu. I had the form of religion, but no power inside. Kau ia ua timot mai tolu. Vesnima. Pamela koe ngā koe ni ko tau mau a form of religion pe koe
whakaainga lotu, ka of no power in our word. No power in our music, no power he tau mea lea, no power he tau iwi, no power, and no effective. Koe halo lea me ta whaki, evangelio a mamani. Kua pau he kai ke ha, kua pau futu ai e mau ngā we ka wale tai nike le osi. Korano inga, e ku peku e mau mea ngā we. Au tangi tau wara ke mea masi rai tau koni, pe ai hake e nia, o mai ai lau maari. Sonto tu pe korunga. Te peho whanongo ke hiva, ai whai tō tōru ko ia ane a whina tau tā osi ai, a e tau maranga. Koe haha on ke, be honest o na kei whia koe ke kau o sene e. Ka ke tā, koe haha on mo komente kau iwha ke kau hiva e kakama. Aku tu kiri kau ngā Kristian ko e te sio e mea koe koe hiri pāua o kurawa pēia ki he atu pēa mei he kau hiwa to ke te sio e ka koe kau hiwa kai awe kau hiwa kau sio au no to whare he e lawa pē ke uhanga o tala pēa mei mua pe o wau e whe kau pēa mo hiwa ki ka kai no to whare Taka wha mo oni ne a ua ka nau toru ka ke taha ka hei tāmi tu he sea i he sia sino to whare e te sioto ke māloha ka me tāpu aka o whaka tau pe ki he ako koe na e whai i he fo uike koe ne e taha Whewhe ho sio he nau kau i whi o whanau ka ke whaalau ha taha ke kau i whi e kou talangi ki he kau i whi na ku telefoni mo toko taha i he aho moni te panehanga e ia o whakahu mai e te rolo ki hoku loto mo ata mai pau hau e pia uia ki he loto o singa pau kovi e pe hoku loto ia au pa mu whakau ko ka ko tok fwa mo oni ke lau ano mi pa wahe ufu ko mea me ai fi e tau ki te uraki ko ne se e fili ko toa pe i he siasi fika ua unanga ome fi fiapa kita Pako ka ko fo ia mo pe ko huma pe me mo pato ko fu ka wifi o a sio ke lele a de volo o ku no na mai feito ta ko fa feta i de sio ke ta kwa ai sia sko me ko ale me ko hiva pe mo hifi fe ko hui ko ta no fu ki tu ne o tua ka ko no ke te ka de ve yo o fina ngalo iki ke pehe mo ki tau kou no ka pehe me koan na ni ma fiha ki nau kou na ni ma ua mi na kou ka mo ki tau kou tau la pe o lomi pe o te sio ke franki kau le ka o fe wala den sio ka sa te mo siuta ko a ti be koan o pe mo ta ti kau le ka ai ko fai pe me ka kau na fai ka siuta ko mo sa te ki tolo ato na tua fa no ma ko ka ko mure a mo ni pe na me ai fia na ko ko se be ana o tua me ngau ki tau tonu ai mea ko ka whakoko te malawa ka kite o tua o malama e a kotoa te o ta i ki ka wan pas ka to ki ai ka wan nasi ko mata ni ka wan ume ko mo fofola ma ake ko tau le lua beni i popo ui e tau maranga me tau hawe whakala maari e o tua ma ake wa e tau no vesi wa noa Kapau te lau pe me tafitu. O au ke wanoa, ka te lau pe me se taha. Pe a koki nau tonu na nau aru ato malanga holo. Te ngaki kau ako. Pe a ngā ue whakataha mo ki nau tonu he eiki. One po pau a fofola aki a ngai whailonga nai hoko ai. Ko whailonga a ngai whailonga mana. The sign, the wonders. The miracles, ngai ngawa mana le hoko i te ngai maranga. Ko uni mea ia, o puhanga he o tua, o popo ke wholofola. Hane o pema e ki, that's me who is speaking. Peka paulewa, he kai popo mai e o tua ki ai. Takata ki toi tatari ho maranga. Ka oa mo ko popo mai o tua ki ai.
Esena, Porque aku ki ali. Ako beli aku ni, okay kata tape. Kau mai ki te tau malanga ko toa makai ki, ko tau siu pe popo mai o toa. All we look for is the support of God. Ke frofola tau la. Ko tau hiki e whai he tau koe ni. Ka ke malanga, kua pao ke whaka ata hataini, ke popo mai a o toa ke ak. Angai mana whailonga, ngai mea pehe. Kua tau whiu he mau fui i tau tōru pe kau malanga, but no popo na me he o kia. Sanga ki ai. Soka he peru ma he ua e swa. Hiki pe pangu mea koe na o kau pe popo mai o kia. He peru. Ma he ua. Kau ne maua he peru wa he ua e swa, panghanga lau mai. E ka pawa na pawe wa e a, na ka pono aki e ka wangi lo. Ka ilo ala ka kete, ka tama taa na toki ai mono toton. Vai ka oka. Vai pawe suani. Ka taki wa he ua. He peru pesi ua wangi wa he ua me swa. Tēnā nai kau ngā pamo oni kōka e o tua, haka e ngā kai lo, kua ngai mea whakao, kua ngai mana keke, kai uma aha ngai whakao kau, ka whakanga maari maari oni. Ni wahe whakatau, i whina ngāro e ni aki o. Sai, koe hae mea, nā popo mai aki e he otu aki ho maranga. Koe hae, ngai mea whailonga. Number 1, number 2. Ngai mea whaofo, number 3. Pea moa toi ha. Kai ngai tu whakanga lau maari e maani oni. Ne wahe whatatau ke whinangaro e ne awhio. Koe ai o kope he tau koe ni o whai atu ke tau anuma ke mea montaha. Tau hana moa wepea hike tau kau maranga. Kaka tau maranga whai e po Friday, ko ia pene ke popo ke ala maari e sit down ni he toenga tau. Pawai ke tau tea koe. Pawai ke pene tau horakana maranga. No. Ko hinga ho sit down, ke tau tu ki laro, o ke hana te u i holoto, ke lea o tua i ho maranga. Amen? Sai, ura pita whata taha. Ka pau koe whai malanga hataha ke ne whai, koe kora e o tua. Ka pau whai hatau i opa e hataha ke ne whai o ngāri, o toko taha ko ne mawhai ne e kiri. Koe uhi, ke whakahiki e o tua e mea ko tua pe i a sisu karai, ai o ene awhio, ai Gloria, me mawhio lau i kuonga, pēr tai ngāri. Sai, pehe e sataha, ka pau ko malanga hataha. Oni. Kene whai koe whora ai o tua. Tau whamalanga ki tau tolu, o i kei ki tau whaatara maari e a pewa o tua ke malanga ho tau utu. One way of doing it, you give your mouth to God, kene use. E me mahino ai, tau luelua whaatara o sente tau luelua peke whonga te tau ai ke le ngoto ka mai o tua. Ka parema hoa taha o malanga. Ko ne malanga ka whanau maro whare, ko tua ai ne kulea, he kulea mai ka te au. Kai si I ilo I he tō taha malanga. Ko ia ko whai whakapurpuri, ko ne malanga o tua ai o tau mutu, ko te spend hours and hours in fellowship with the Holy Spirit, or with God. Te au newa kia taimi, you said to God, take over my mouth. He tuko te te whaata ke ulea. He ko tala mai whakura, ka ke malanga, ai ke hangi e pe, koe o tua ai ne ulea hongu.
Pea haha ake kakai. Amen? It's not like that. When you malanga, whananga makakai, this is God speaking through David. This is God speaking through Pulu. It speaks to my heart. It touched my shortcoming. Pea kano hinga ia, ai foi toi tapu ko ine we. Kao kuke malanga lewa. Ko otua malanga hange pe ko otua ulea mai. Pea kuke hiva hange pe ko otua anu hiva mai. Pea ka kuke tame anu ulea mai. Ko i fio ku wifi mai. The air I used to blow my trumpet. Ko for my fire o langa le mai no ni o nge tuku mai me ai fi. And God is hearing it, and the people can hear it. Koe tau whawhetai, ke tamai lewa. Pea koe, ka pau lewa whai ke tauhi ofa. Whai o tauhi ofa e ha tama. Koe tauhi ofa koe hape, ai ngau wahe te whawhekau. Koe se tuata, koe whaihiwa, koe whailau koe whasapate. That is the tau you do it because you volunteer to do it. For God. Pero at ako yung file to sa Sunday school, or even little file to in youth, even the faifi, even happy hamesiasi, kung ako offer yung file. Taramay, ke file ay ngawe ko yung ngali ko taya, ni ma-file ni eki. Amen, eh? Kung the fire said what te sio ki ai fa fo fa malaya ngawe hange pego fu ma fai ni ma umi eki pera ni hawo fai uni me akoto pe people look at it he got the power o mafia o to ani ngawe aki everything he or she does when ngawe ta tato pe o mafia o to ngawe mai san why we ha no minga so me wrong in my otua ke fai mo tawa kia ko no minga ko ne sai ko e tanga we pe ai via pe sai mo tawa langa pe faka hiki leva ai otua i me akotoa pe ia si supara lava ke langi ai otua ia si su ia si asi. The glory of God will show up in the church. The glory of God. We find it. There is no glory. Kaya whakarangi. Ayaw pa ene a feo gloria me mafio lawi kuonga peta ngata siang yakian. Lawa ke nofo pea lang o tai fai tau siasi o lawi kuonga peta ngata. I don't know how many years. E tau ranga tau whian e tau sea sisoni. Ua he. For about 22 years, mo nofo pea ranga o tua tau sea. Kone kame ngā ke nofo tainga. We still show up. He still show up in our church. Mo katoa ki ari, mo sang ki ari. Pea ka whitangaro take nofo mā peo show rangi he siasa. The presence of God will abide in our church forever and ever. Kohinga, the Lord Jesus is glorified. That's the condition. I love it. Mo siwangi ke mea tokanga mai e ki ta hiki kia. Pea koe kaurau ke popo mai otua, me taunga o he iwi, umea kota. It's all come down before me beta ko relationship ta ho. Lama ho feohi. Ke pani o tua. Your anointing. Peke namu o tua, peke vii o tua. Peke mea ko to bete ke fai God will show for. Peke ha leva o tua fia e a tota. Fia for ta malama. Fia, when you have a high, it's not the cows doing. But I'm going from a tala. Tokoni, he met a fan from a natu, but found food.
o ngā uko. Hange ko ki taka o i ngā i o lau mani. Ko hinga koe ko mo i ngā. Nā malele whai tau whango fulu. O hangi o ku awe harangi langi wa hiki. Whakahiki hiki ki e hingoa koe vika tu laki tau Wills. Ka osane ko ia. Ko e ku inu whapapau. It's not me who works for 40 years. It is the Lord in me. And I'm far amupe saipe. We have a hard time with Tangi san ko ai ke ha ta whanua. What is? Honga ia pesi anaio e ngau ko whai. Te au nof o tio ki ai. Ko e tau whamana te whai. Ko he. He loto ki a tarekta. Pau ne loto o swhai mea kotoa. Ko he. Ka o kore pe. Tau hanga mo ai ko tau whamana te ngau e rama e kānyoni. Ai ngau e otua. E ki nges o ne oli kere koe. See, I'm only a dirt. I'm only a dust. Ka ko whawhainga maari ke ngau e ke ai otua. Te tau kamata lewa ke tau siro. Ke whaikonga, how to get your power. How to get the miracle work. E whewhe. Hoko mai ke o popo i ho maranga. E whewhe lawa tau whango fulu, nima o fulu. Ai ngā ue. Ai kon kere ko e ni. E whewhe. O te wha amu ke focus. Ai tau ngāwe ke amu ke koe ngāwe pe ai o tua whawho mai he. Amen, yes? Pea te ria na whaiwhanga me ta tō wha mamafa. Atu. Ko e tau nofa la tō ko e ni. Ko e tau nofa te teu pe. O whie mau he ki ke ngāwe. Kai te aha potu koroa ia tōmare kā ko whai tōka. Ia ni eku nā mate ka whawa si sunga i koe toke tā. Whawa si sunga i hiva. Whawa si sunga i maranga. Whawa si sunga i mangereo. Whawa ia si sunga i fuwhaife kau. Whawa si sunga i paresteo. Kāku keke ne toka ngā e tama ne whaika tama koe roto. The inner man inside. He's the one who is doing the work. Moha ame ia tangu i whai toka. Kata nofo maha pe ki tau tōlu ia. Sai te pipiki ke whai rasi suka ta toka matai nei tau ako. How can I get it? Mea ko whorwhora. Alright. Tauhi, I figure lucky. Make your priorities straight and right. Shanta fa. Ta wako pe masisu. Kai ke wholoa. Shanta fa. Ta ono ke tawa. Vesta hauno. Pia te tala ki he tamai. Pia te ne whoaki ki ate ki mo tōru. Hatau kapo e tawa taha. Kohi ke ne i ate ki mo tōru o tangata. Io koe lama ni o moni. Ai a mi kai ke whamau e mama ni. Kohi o ki kai te nau sia ka te ia pe. Whai ke ilo ia. Ka oku mo whai ke ilo ia ki mo tōru. Te une nofo ma mo tōru. Pe o kone i o mauroto. Nei whe? Roto. I whe? Roto. Koia, e i kai te alu o tuki mautoru ke tue noa. O kou hau peka ki mautoru. Sanga ki ai. Puke mau e veti koia. Okay, get ready. Katau kapapuna le tau alu. This is the starting point. Ki mua he te kai ke pekia asi sukalai si. Before Jesus died and before he rose again. Ko sisu pehe katama. Ia sisu me kawako na ia i hono pani. Pena ia i rau maria o tua. Amen? He taimi koe nai baptaiso ia sisu he vai. Pea hoko mai rau maria maano ni kia te ia. Pea ne puna
Nai kai ke pehe ko ne hola, tanga o pale pe ko asia I kaleli. Amo sio ane aki ai. Ko si supe, ko ia ko mea I he nofo e lau mali o tua, e lau mali e lau mea, e lau mali o ne ona maman ko ni, e lau mali o ne pule e mea ko tope, I loto ia sisu, ko ia e na provaita ke na ngahi fie mau. Saki ai. Kapawa pani koe e he lamare mau ne o tua. Teke, you are a provider for people you stay with. You are a provider for the needs of others. Because you have the whole world in you. The owner of the world called the Holy Spirit of truth. No for my God. The great time. Before this time, only Jesus who provides for the kawako. And I'm not for koya. Kaya kami tamarawa ikaw na for provision for peke pani. Because he can everything. Because he can want pule e mea ko tope he mamani koni. Ne pule e panga, ne pule e ikan, ne pule e mea ko tope. Because ko to tao ne tali lo to kono ina me ko ia kono pani. Because of his anointing. Pero ala tu pe kopitana e hono mari, ma faa ma pe ke fale na ala sisu fotu wai. Ai fae ai mari opita me ne mofi. I fetu ko e ko kapa ne ume o fi po tahi kare. O mau sio ai ke fitu koia. Te ke ake ala pita chon ke pani. Na provide pe and a wife for Peter's need. Amen. Ne fai haka apita, ne hangi fe maupa apita, ne ale wala apita, ne fai mea kotoa pe. But when Peter found Jesus, pene mo leva ki ai. Pea hoko leva a sisu ko provide taia apita instead of his wife. When we move to Jesus, ke hoko e kota provider. Ko taimi ko te ne tali ai, te tau tali ai la mane ni ha nofo loto, kai ke de tu ake ai. Kai ke fama ma ke waki ai. Ko jump straight away kia. Kati ka koe. E na nofo atuina. Hawa pita ki mo ai. Hawa pita mo ne kautama. Hawa no ki vaka. Na wea te we two boats e si o kare. Kai hawa pita e tai waka. Kai si supita. Give me a boat. I want to use your boat. See. Ikato kanga ke mea kotau ni ma. Sometimes God will claim it for his own use. Pemangalewa pita. Okay. Tanu eni. Namo I fe ai pe. Poi aho. Moi matou tai me kai mauhanea. Amen. That is the sign o tau whai ngā we tae pani. No food, no water, nothing. We run in our own head. We do things in our own talent. It's our own gift without the provider, without the anointing. Si supita, but you are a fisherman. And yet you get nothing. How many souls do we get for the kingdom of God? The sign of your family according in Pharisaism. You have they start with God. Then Peter said, it's just because you are in the wrong place. You fish in the wrong place. And if you have mama, go to the deep. If you want God to bless you, we have to move to the deep spiritual life. So that we become mature in the Lord. Mature. More Peter. Otherwise you get tired. I pay no more. And now move leva ki ai. I
kia nau ha toho koi toho ka koha toho. Ka ki hawhawaka. That's one occasion. He still provide for his disciples. And now how we are done. Mga siswa mo mamna kato ke. Kita mapenda aruang mo luki over for my woman. For my woman mataika ni mabuto for my ni mataika ni. Nevila. Aku go pe makawa ko sisu. People are hungry, are starving. Teke alu ke ada kau suka fa ko itu at ni hala. Fefe. Tama ka tama. O mau sio ba tama mo ki me. Mata I ka mo fo na ni ki lansia. Sen ro ba ia. Na o mai. Hamala e pani o sisu. Ana e pani o sisu. O tapu aki miracle after miracle after miracle. Then hang a feed and meat I got. I don't know how many fasts. 5 fasts. Ke toi. Apa o toi pe wala afu ika afu kato ai me kai. Fa o katunga o fuma. To. You see. Ko pani pe sisu to manai. O si ka ja tu hau te pe. Kalau eke matu hau tale sisu pita. Tomai fishing line. Talaka ki matata pegalo ni. Pato mai me muto eka. Ai ta tu hau. Tenditi. Ako lele hake fui kai no muka. Tadia pe pita ia heni. Hanga he otua whekau e whika. Come on! Quickly, ka kau whakamami vai. He ko sai ena mo ene ha mata u. E li mai o tari ke to tongi ake mau. Le li a pesai e whihia mai a futex ke mutu oipa. God works a miracle. Support he otua ai forofora. Te alua. Sai, te whai horo mui mula kawa koi a sisu. Rewa sisu ko fora koi matama. E sai a mea ke ala. Far better for me to live in God, so that I will send another comforter. Ko alu ba te no fo heni ke te hau ale leta. O sai beta wile ni, but there is a best. Kaya nangalo to ake tau spend eta wili mo mea ko to i second best. Strive hard. Pursue the best of God. Wele hau tua. Te waru. Kai hau another comforter. What happened for the other comforter? Esis. Ko hau a first comforter. Ka whakangatanga. It's limited. Because of my Jesus. My Jesus, I wrap up a hoku pani, pe hoku sisu, a hoku wrap up we e kakano mo toto of limit. And our serve otua with our flesh and blood of limited. When we totally rely in tama in a man, for me to be to whakangataya. Tano. How can we do it? Pemaya sisu, roto ilo sisu wabi la rute le fai tu kunata, ke na ko ni kawako, ke na fo he meta ta pena fo. Te kai hoko mano pani na hane pe sisu ta. Ka tai ko lo hoko mano pani wo osmo. That is sisu okay. Te wal pe hale mo fito. Koe kamfota uruaki, pe koe tau kapo uruaki, whangatangatai. Koe tau kapo kani hako whetong iau, e hau ia, koe lamari o maoni, ten hau ia, o nafo hi o mo tangatai o. Tokanga ki ai, ki he misteri ko whakaha e he otua. Jesus opened up a mystery in life.
No one ever knows that we will come to a situation like that. To allow God in His fullness to come in the form of the Holy Spirit and stay inside me. So I am a big house of God. This is the house of God. This is the house of God. God lives in my house. God lives in my house. No way God can use you with signs and wonders. Figaraki, always go and walk. God in me, God in me, God in me, God in me. You are in me. You know everything about me. You know everything I'm thinking about. You can heal me. Tama never have for nata ola. Koi tau kapo kai hau. Koi hapa fele tau kapo vilai. Tau kapo. Hapa mea he fatom lea koi tau kapo. He vesta hama. Oi. Fica maluco que. Koi fele monyo asian fale ho. Mai la ya ke fale ho. Iyo. Talo mai koi loya. Kama hana wa loya. Koi hana fane atau kapo. Right. Koi de hanga o help you up ke hao ke si. Ne hanga tau ka po I koe. Ke hao ke si me whamau anga ai otua. This man watch out ki ai, mo to kama ki ai, he koe e te nanga fight ki ho hao. This man ta tau kapo. Sai te waru, ka hao e tama, number one, I love it. Kon hao, koe e hao tokoni ki a koe. He is your helper. Hao ia tu ka ta whaaki, I'll help you. Iho mea ke whaina tā ia. Amen, eh? Hao ia tokoni ka tuka, a helper, a guide. Koe e hao taki a koe, pakano I ngoa tama, ko lau maari e oi mo onu. The spirit of truth. Pako hana mea find a spirit of truth. He will lead you to all the truth. Kama I taka Emmanuel has spirit of truth. Then kita to has spirit of false. Mo ta mo oni ke me ta mo oni ko tope. Pata male le fare ta lo tu helo tu fa holo. But the spirit of truth. Pata male he mai ta le ke ta le he ta kaloka ke ui pele ko me fara mali. We have to watch out because he is our leader. Kau lama dia bagi hukum mai, tenang lead kita tahu ke dia mohon kau tahu apa kau tahu. Kaki marang aku mohon, kaki tarano aku mohon. Kau mea ke lehat tarano lui, ia tahu feui, kau kaki taki spirit of truth. Dan dia kaki mea karena tarano farai, puluh mana mea tahu mohon farai na tarano ke ngadiori ia. Kau apa pun tak senang tepa kata mai behem esat kau tahu hai. Lau mare ta mo niga. Na hunu manga me afara ta tawe pe ko lo pe ku ta no afara not exactly the thing. Ke he ko me lau mare mo. Amen. O la he ta e fie afara. Ta va na pe he pe ta ko lo ai pe. O. O fie ko me lau asisu. Asisu. Ko lau mare ko ha ko lau mare mo te ta da do pe mo afara. Some churches today, kau tu belau lo, kau bang hai lo kue tu be fara fok di mai. Kau ngawan na pe mai awo tare kau kantia, kau spang na fua moi hako seko. Kau ke to tonga me na tu lai, te ni the spirit of truth. Mohale basikia, kau usia si hen gonna fight longa. Oi lama ni o kai ke tu he spirit of truth will moni. O now ha, ma fe he, ke, he mo fano kia, ke split it. Hanga na he oto ane ko profesia ave kamata anga mai, e foto e siasi. E hanga ki
O lulu e usia si ke na mo vete ta tau kumi ha me ke na mo uia. He ko tu pe fusino me aga ko si hema. Tau e ni ihi ke ha, ki he langa o tua. Tau e ni ihi ke whakapaanga. Tau e ni ihi ke tāna ki paanga. What's that to do with the spirit of truth in us? Koia, uloa ki o mai ko hingoa tama koia, e awa sisu. Pea ose pekia, pea toi tu o sisu, pea alo whakalangirangi, i e tamai. While the kawako, they wait and wait for the promise. After 50 days, in a tatari, nau whanō he futu oni matangi e ni ngaru. Nau whanō ki ai pe nau hao sia wha i loki olunga, oku hao ngai fuafi e lero mama nge afi. Pea ulu. Hana me hoko ke ka kai koe ni, tā koe koe hao e tama a lauma leo mo oni, ke hao a whakamalawa, a malawa, ke whenga e kawako ke nau ngau he malawa. Hao ke whamalawa e nau tae malawa. It comes to make the impossibility possible. Pea whaia te nana whau, pea tōa matangi. Pea puri ai a whi. Kai whai kehe kawako. Tā koe ko alo e a whia. O huia ki loto. I he loto e kawako. They came out in my room. O na wako ia. O whai e fukato anga i loto Jerusalem he taralo. O Pentecosti. For Pentecost is 50 days. He osiko ia ai alu fo. O kato Pentecost ia ko si asi whakalau maari. Pentecost means 50 days. Iyo. Penau kumpe mara ya fiki fena bela kato Jerusalema. Nanau kumi ka ilo ya fia. Kau nau sio ko marama pita mo kau ako. Kato ni hawe a fina na to. Tama na hola a fia to he no to boy. We got that. He just hid inside the heart. That's what happened to us. Time of the me offer Maria Moni. The fire will burn inside us. Kota lea ko fire. Kota viva ko fire. Komaranga ko fire. Koifi ko fire. Everything we do, the fire will come out of us. Because the promise will allow Maria Moni inside us. Why God gave those stuff? Ke malawa ke liwe ang haramo se e a se tani mo whango ue ka kai ke rere ke hao awe ang siasi. Kai kai ke tau ngā eke o tau siasi according to the spirit word in my heart. If we fail to move up, it will be the same na tau hoko leo ki tau toko ta koe siasi e nofo peia e awe hae la kia e o. Please accept it and get changed quickly. Open yourself. Ke mea o whakorea. Pāna no te te ke whaitoha mea o ku power, o ku wafi. E uni mea katoa koni, I tell you, spend time with the Spirit of God for fire. Tara mai lewa he Matthew wa he toro de stata. Na ku haua o sen baptise. Ko baptizo pe motor ke fatomala yang hara. But there is a one who comes after. Wai taha to hau me muna dea. Ten baptizo motor ake lau maria mo yafi. Wai yafi sini. Afi o ku whakakau rea koe tefto urumanga lau maria. Ko ni hanga tutu e ngau haa o hange pe hafi. Amen. We will do that later. But accept the fire. When the Spirit comes on you, you
and fire is inside. They are inside your heart. But what's the problem? We don't remember that man inside. We always forget, if we talk, we forget that he's listening. If we do things, we forget that he really sees it and knows it. As a result of ignoring that spirit of truth, there's no power at all or activate that man inside. Make him to work. Make him to manifest. Make him to demonstrate his presence in us. People think that I am spiritual. No. I am the one. I open myself. Now he is longing for someone. And then you are a doctor for yourself. That you start your class with the Holy Spirit. He is your teacher. He is your provider. When you are poor, you look for money, you look for work, you talk to the one inside your heart. I want some money. But you know, before you talk, he knows you already. He can see you need a work, a job. He can see you need a $50, $1,000 to pay your fee. When we went over to Melbourne, all our cash that I came with from America, it's quite a big cash. Kai osikoto he pei aki e mauki anu toko tonu mai kai. Maybe it's more than 1,000. Hiki atu toki hanga e asi o puka late. Tako alu hake mea mautaki tonu mea tutu. Alu hake pei e mauki. Amawa koe ki me puane o pau ke puka eri e maukau na whenga I ke mau. See, I said to the man, Spirit of truth, you are my helper, you are my provider. Provide us some money to pay our fare to Sydney. Provide us, oh God, a proper flight, a cheap flight. So it's not long. Haweo limai, ya au haweo limai, tata naki a pekoia, o peira e maukau. Now, we are doing the same thing. We are going to Tonga and Mava'u next Monday, next week. I don't know how much the fare will be to Tonga. Tamata Mepuane costs 900 for one. But because of the man inside, he's the owner, he's the one who holds the money. And I start to speak to him. Remember Tonga, this light has to go to Tonga. But then we have to rely on him for food, rely on him for drink, rely on him for everything. For how many years? 22 years. I could travel. I never regret what I do. It's inside me to make my impossibility a tamalama kemalama. Amen? Awakolera e whahinga mea koe. Ko si suna ne provide koe ngā koe pani nai. Ko e mea, ko osi tū pē ka karistiane,
Everyone who has Christ inside in the spirit of truth must provide your own. Start to talk to that person. I need my fare to Tonga. I need my fare to America. I need my fare to New Zealand. Ika ke te whalala kita I sandali te tugarato o mai. Ki te whalala kita te ki vai whakawike ua. I said, thank you for tawike ua. But I trust in this man inside me. How easy it is to welcome with him. It's just only, you don't have to make an appointment to go and see him. No, anywhere. You can talk to him right now. He's hearing me. He's giving words for me to speak. Before I come, I said, take over. Take over my mouth and use my mouth. You speak. When I speak, you hear God speaking to your need. Then you start now. Koia ko apongpongi. Ko ku whaka amu ta wa nga pongi ta sio ke tama ko I roto me pa mo ia ki atu maawa. Katoa toro tai otua. God, the Spirit is the only God of power and I give the onanima to give it to you. The others, no. This man here is the one who had gift. Ko gift the onanima. The thought of Siwa, what of heaven, riches of heaven is all yours and all mine through this man inside. Through this man inside. Ko ta malama ko mamani ko ni awo ko yai ko ta ngata ko roto ni fa malama ko to abe ko to. There is no word. E dictionary ta mai roto ko impossible. There is a word. They take over the impossible, the word possible. Everything is possible. Amen. Let's give a hand to God. Ha uia ko fai sin fa o si pe ia o se ako ia. O mo e aku e pa ko un. A o tai ni ko ia. To e be fo ile son ka kai ke mama to tu pe a fu no ti ke te kama up. Ke u ke la ke te tan a fe hu o ma hesi. O ha ta u te pile o ki o no fa me fu no ti. O no fo lau, o hela I. Then I dropped on my desk and slept. Te a mohe. Te a mohe ko ia he funga sea. Ko sio halpe laka mai profesa. To e fo sio pa. He ke palako e fo fehu I to. Choice. Fin, tali be fo mea ta. E se tai. Hiki mana ko ia. Taha. Tō whiri peha taha. E fo tō koe. Ko mara ko hiki whakawakawa. Ko mea koe tō lai profesa. Ko pe thank you Lord. Ko koe. Ka wako fo tō koe. Ko wheo ara tu koe he hiwa he pompong e taha. Ki he siwi. Tufa mai e siwi. Ka toa mea koe na hiki mai para ko whehu I mai ia. Ka pe mane ko whakau, whamatara, heke, I pass. Ka pe mane ko ta, ena kākai o tuai, na anu tātu ka koe, ai whehu I oi sini. Ko pe, ka kuha, ai ha, ai hoko maa whamalawa, o malawa I tāna. That's one way God is working. Ka te reo nofo kita whamatara ke ngai mea lahi kehe. E te whamoni e tama apu. Sometimes he wapuna ho toa pepo aluai, o ku lulu e wapuna. Tatu white le apo, tau I whi. Pe e te me tako lia ki pe wapuna e me ata hange toa fulo toluo. Pe a lea hoku mafu. O mantu haki, he's inside me.
the one who controls the wind, the one who the owner, whakapolo pe kona, te au lea hifkia, I e huafa o sisu. Ngahe matanko ni ke os au. I kai ke lama haminite tolfa tai down. Right, for hake te fuwaka. I tried this many years. E kohanga plain at Ottawa. I tama koe inside me. O te mo tuku no ai Ottawa he tu roto. Ka mai ni fofora ke ome a tahu te tongi au sisu. Koe tahu ea e nofo e mo roto. O ta e ngata, e ta e ngata, e ta e ngata. Sai. Koe mai fie mau ai tama koe roto. Ke te whakahahāia ki mamai, ka rau ke ilo e mamai a e tua. Sai, kena mai, kau ka malanga pe ta e hanga demonstrate his power, ke ke hatahi e ola e le aki ai. Kau ke te malanga koe pa te hanga whakatā tuangi whakahai koe ke ne whai e ia. I demonstrate, ne whai e ia. Pa ne whai nera e koe ne pou ia. Lord, I give you this, do it, show your power in that. Ane whai koe ia, a to kōpō rewa autua, he kutongi fōwhōra ke rea. Amen, koe ai, I ho whanau koe ni he pōni. Tumoro koe tau sio at ke ai, e tau kau maranga I toko nini. Whekine mo tanga. Ko pāsi pe au ai. Teke homa nera koe whewhine, o maranga. He kuke mao e koe, ai manako e o tuau ne pōpō I ho maranga. Amen. You know to God. Kai ke sio mai o tuare ko tangata e ko se fine e maranga. O ku sio mai me o tuare ki a fo I loto ne whakawhainga maali hano lau a hoto lau maali. Hano lau maali ke ni whakahahai. I he power ho lea. I he ola mea te whai. Paka ngata I ne mere whai ko ni hama whakaola a mea tai ola. He brings result ki ho fo ngau tātou. Kio fo ngaranga koe a. Koe ku fuloloa a I koe, he te tau hoko ai. Tomorrow we're going to talk about the gift. Mai mea ofa on, e tō taha koe I loto da te teke toki o mai. I nofo nofo pe hao whanonga e ako koe ni. Ke mea he tō ta puna e ki ulawa. E tau whai e tau uni mea kata mani, hao ke tau lotu fia, hao ke hane te tau whai, wā. Koe ola e ola. Ngawe ai o tua. Sai te toi lau atu. Ai vesi mo toi sio ko peke vesi taha. Walu. Oe, sione mo fuma whake lea sisu. I kai te alo toki mau torke tu e noa. Masi. O kou hao ke ta te mo. Koe tau whaosi e tau wako e kōmi. He kai te alo mai tuku mo toki mo tu e noa. Le whaparanga. I won't go and let you an orphanage. Koe orphanage, koe tō taho kai gani tau mai mani whae. Kai awe i whitu tau hia. Pēhe kawa, ko te rau hoki nā tō koe kau paia. Koe kau tai tau mai ma kau tai whae. E whe mau pe ma sisu. No. That is a big mistake. I will come back. I won't allow you ke mou poko koe kau paia. Koe kau tu e noa. He koe tu e noa, why you tu e noa and fire? Because you don't have a father to provide for you. You don't have a mother to care for you. But Jesus said, no. He kai te whakataku o tō ke moho. Koe kau tu e noa. You are a people with a father and a mother who provides your need that is me inside you. Hoko le mai. Koe ia koki whia mako tau pē. Koki kati ke tue noa. I used to cry when I feel lonely.
Tainga ko alawai. Sometimes in America. Ko tangi aloi mata. Ke ta'alata pai ke toi sio kataha. Kau mana tu ele si suwi katau tuai. O ki kai te gere tina. O kai te ke tu e loa. I am on you. I am inside you. And I live you forever and ever. Don't forget. Hoia. Ko toi na te mo ui. Hange ko lau a whiwhine ka pake o mata ha ta wha sila. Ko toi ngā tu gani ki whi taimi ko i. Ko toi to kanga anke ma ngā wumi. Tama ko kui loto. You will help me. Tēnā pae ia ki whi teiti ko ia. Whi teiti a te moa. Ka o mai teiti a o tuana i whotutu. Kei toi lahe ngā weke whai. Ene? Tau ame ke ti whawheta ke o tua. He's inside me. Ko ia ni. Mea au whātua me te promesi ke aru kai on hak whetong. Ko sisu wana no ko pea koe I Israeli. No roka tea. Tere na mo whenga he ai visa ke mo kuna ke mo wheraku moa. No. I will come myself and live in you. Singa tau tapu aki, eh? Live in you. Ko ia whai hak ho tāna noa. Mo mantu o whawhanonga peke. Whai ke holo tūpak mantu o me I o peke. Everything he knows because he's inside you. You talk to him inside you. Ka koe na mahaki tāranke nawa. I tongi lawe ki ai, ke lau a kofora. Ko lau mane e tangata, koe te rangu ia e o. Te koe mama ia e o. Kau nā hulu ia leke ko toa pe, I ho u o kai. Koe ne hulu I koe ia, o ilo, tā koe taunga whanau, o mama haki. Tēne hama fix. Tēne hama o ilo ko a te, o kua taka uri uri. Tēne hama ilo I hulu I o ilo ko wa e, o koe ua ua whatou ni. Tēne hama fix. Tēne hama hulu I o ilo, o ku wha Kohototo o aluhake mo aluhifu. But then however fix everything wrong inside you. He knows it. He koe e a te ramo I horoto. He ramo hari se tawe I horoto maumai. He knows your need. He knows your need. Amen. Ia dorunga. Hallelujah. Saha o toa pe henu kwa pene firma. O kwa pene li. Ko tō ni o sina hare ki ke au ki o hoa ni ko o si lava ko ni. O si mako ho ni te ki mea gana pepe ka uso. O si mako ho ni. Ko mo me ni ko ni hanga ke e ti. Peli, hea. Ke mako ho ni. Pega te ke hau tō whata mai pake tō whata. Tānge tā koe lo tōga pānga spapa pau. Nā ko stāne la maare o se tongi. Ai la maare whetongi o sisu koe la maare o moni. Tānge te ai fix me. I'm broken into pieces. Yes. Fix my leg. Fix my feet. Fix my hand. Fix my blood. Fix my sugar. Name can. Heb je gezien dat ben je? Heb je dat? Maar how feel my right now? Wat ik dan daar hier kan je leggen. Him to fix you. Fix your shortcoming. But how more way for Farala Peapo? Do it! He's inside.
Fix it, Lord. Mamasema hako pe wakasisu. Hika mama hekatawa taina ukakai. Mahakibae. Fatawa taina bae. Oke mahakibae tumekupe bae. Move in a mighty way. Kung hakiaranga tumekupe haranga. Fix it, Lord. In Jesus' name.